posi Karbi Longri Abirta ke lang rapet aradon phansame kardom pajiriglo kardom non birta than pon jiabang nili Priyanka inglengpi non birta thepi pen langponik sinang Bijang Karbi anglong amlong hawar along taru rang sinasar po phan karchupon Rong the Baptist Fellowship Church tumpen patirpi ponsi Kristo hachiarani katalondun Lapen rong net cap rong asaratum kachuning riason ki do anta ningkani siang bong pachun pon edji pusi KCCM Dr. Tuliram rong hapen lamchak pipon Akimi yem bangki thomatum pini pen anghoi ka chingni Delhi long ka chi song dam ke hempre kapalong jia phan kali ki joi dam ka chi song a phan chot non birtang ton pen langponik sina Karbi atoma phan hakko pir thelong likang doga hut lun kana porom si kar kliamen lapen kaprek aporom miru rang sina sar posi than mum tekanglo la sojok non pir thekang tang a hutami rurang sina sar po amen Karbi ham phang long pe dover nang ji pupen matijong ni phai ingkoi ra pho ani Prekja mahabara longta rurang sina sar po phan karcho ponason thak thaksi nijang Karbi anglong amlong hawara longta rurang sina sar po phan karcho pon Laso karcho ponalong aluhiaman pen lindok kiling pinpo tumta jitong dun laso long ason rong ki malun pen chenglok lun kan pon si rurang sinasar po phan karcho pon misen pen pichun pon Kopi si talo nai ma, kopi si chok nai ma, kopi si ningri nai ma, kopi si habang chuang nai ma, la solang bangke hala rang sina sarpu halo petia long lun temu karbit at karbato ban ketan ceng aposi ini tum non pesegang tang hota karbi karbasota rang sina sarpu pan lun kan anso se aning peri nangi tin peri nangi pin so alu ponsa ning so ning pon peri nangi so alu so pin so manta lun temu thek nangi so alam si long bi si dutung ta deng dun pensi non puta dak do bom lo la si halabang so alun temu kurusar si pinyanita ilisum dak adom atsunang ko lo la si ko pe posik adom atsunang ko ma ilisum karbi atung ba mangke rang sina sar popon atsunang ko kalang mangke la hello je lun akuru jong si ave ponte non puta itum lun temu tek thik la posi non obekimi tum tame Bitheru retik longleru retik pintu panon aloso panon non behek tek akai tum pata monon pi non prang la so temi aluna temu kadom kadi itung ka jok nai bangke kenang solo busin ili hin pen mat Matijong ni bhai ingkoi ra pho ani ke Christian adhorom ke kroi arada phan ke isi mission arani mate hemphu jisu amhang ke thek arani laso arani pirthia dangalong ta Christmas alir alon pen katalon panason thak thaksi nijang Karbi anglong la khai si duaramla constituency ka parlo borgang rong ki the Baptist Fellowship atum patir pi ponsi jisu Kristo pirthia che arani mate Christmas ajai mek mission pen talon pon Baliram rong hang pen Maichari ponsi Aluhiaman pen Hamren PK BA Mission Board Chairman rong bong hanse Umtali Baptist Church pen lunsepi Lovely Kropi lapen Borgang rong the rong asar the Sarbura rong hang lapen Komoltiron rong the Baptist Fellowship Committee Organizer dum chitong dunrinti Pini labang so amayang deng lake alangli to mahin pen rot pen lun ki lun lapen chenglok mai aputhak ahir jumi Kareng ingleng pi lapen Bible kaporhi Charlie Talk pi lapen Junali teron pi apai kaporhi bang pli kebra ner kep atumpen lapen pini labang so ajai me kepa jutsi kachikak akardom rohila teron pi ahin pen Christmas kachikak akardom pi jut ponlo amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta fellowship te borgang hawara long adak rong the Baptist Fellowship along pini Christmas ibi
selasa Christmas along naga cetong dun aluhi hamren pen nitung ko chopa longbong hanse alang li na cetong dun pen jumisen arna malam nitung pan than tekang lo lapen chopa dun chopa dutula tung kacing honang jir laplik rupe alang li hin pen tame jumisen alun nitung pan parjutikang lo lalo se nilitum pinidak nagkacetong dun anara panta choropik nengarong pik lo alang letum lapusona por ahot nagkacetong dun tek lapen RD nagkacepi dun tek pot se pinidak rong the baptist fellowship nagkacetong Borgang malo ini men ke spring lagi apa lagi tidak non mat tidak membeli ini tuh fellowship lah baptist fellowship apa ini ya non mat ke dak chairperson sini tidak aku pakai men ini apa ke nengarong piglo ate living men ka alang tum dak na chitong dun lo na se alang tum na itong dun mata nilichoro piglo na peneng tarong piglo na Langpher constituency bamuni adar samati check ar tu rong ki therong ningkan phokep anang chok si setalin asengkan ke dam tang mati jong ni phai ingkoi ra gi thom arni pen pangcheng ponsi ke dam tang mati jong ni phai ingkoi ra pi arni an rat amai pi pe man pon Tertalin karcho tirika maipu raju terang ahin pensi mai cari pon lapen chunbang bijoy hanse ahin pensi aluhia tuma phan pachini pontu la so maya long aluhia man pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang ML Leader Singh Ronghang EM Madhuram Lekthe Karbi Lamet Amai maipu kamsing hanse abarim EM Sona Singh Terang lapen kapre kethe ki dinga tum chetong dun check atu rong ki thia rong ahabar asonson ka chingthora sayamo ke klem ponang jia puthak check atu rong ki the rong ner kep arong asara tumpen chuning rialo KACCM Dr. Tuliram Ronghang phan pajir dun lapen rong ner kep rong asara tum ka chuning ri ason ki do anta ningkani siang bong pachun pon SG pusi KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak pipon kapathua klam long dak rong pia rong ni lapen ke terang rong lapen ke apo dak tong pia rong lapen ke putim rong larong nang kep atum si seltalina ningkan katalon karchu dolo laso seltalina ningkan katalon long nilipan aluya men pen alisar po men pen hangsi nilidak alang tumpin pura lo nang si pin pura lo anda meneli deng ponablo pen Karbi Autonomous Council pen morning asengkan lahaya kamana sang deng taka pichun yang jepat ini libor ipon pung si lapjak nang kilo laperi si coro nang ji dak cegar turong kelan arong rong nar ke bisi kacing room pen isi sel talon pen altum ning si pen katalon laso Karbi Anglong tame atokon utai litum chal litu nang ji lapen aprang kita ke sarikuri arong situ chot patbon bompot pen aphai ta menon bangke don pharo ke thomra don troksikera na ke thomanang badelo selang tum banda churo lo lapen ke dak tuar tame kapre ka arong ka jala ta tuaran ta menili Karbi Autonomous Council pen ne ponde lancho sir Bokole hospital apureti pemento bonam sir la bangke ni tum proposal pothai lo lasi la prabjin pen apureti bhan ke government pen nang pilong te ta ke klepit chokupo ini tum tahunnya sama de cegat tu labangso setalin katalon pon labangso pini ke second ani lo mate ke jipsiar ni lo tumi pensi pangchang ni lo tumi pangchang de pen pini ke jipsiar ni lo as labangso ke jipsiar ni itu tum labangso setalin katalon pon long si rat PMIP do hala bangso rat PMIP long ni tum kacob pon aluhi man pengket henai Dr. Tuliram Ronghang CM rali man cob hapon dan rali pini nang wang pi lo asni tum bahaunya dosa rong kep rong asa
lapen Longri Sar lapen Dec.25 jenglok kadu gawe militum susun konten dan pastami alang lepan coro parti do coro lapen alang yang nangadun dorsing ramhan alang lepan ta coro lo harakan AMLA dorsing ramhan sa pan pastami lason ta taksi militum pimpur alu pidumi lo kecengsi bangalalo jening tum la bahani dosa itu permanent dia dake si rong get he mate model village pinak si militum bahani dosa la rong cap rong sa kecing pasar si la bangsa permanent get isia don din gitu keman do la salam cing pai bel sikini gala so abu tha pesmi tu mi bolan nam cepidon si doktor sarapan la pentu isi bang ni lutum la kici kejan lutum la kita tuarban la so kasih sak kok masalah so tuarban untuk timpura lu cepidu dasila son takap si soni son famane son phine de cepidu la so teng pen cm sa pastami lamjan kita kan situ kadu kita la do sorat in pen cm bulera ma sa kam jodo pakidu Kedam tang MSC kilik ahut constituency ingko ada drok anta BJP atum cipahai pon pen iem ang hoi cepek pon lo laso hut iem ang hoi aphan isi ka papleng pon ang jidolang laso putha kedam tang matijong ni phai ingko ada PR ni iem ang hoi pen MSC kang bora kiling aphan lapen MSC mukot mohanta atum aphan iem ang hoi pen pasuntuk si akimi iem bangkit homatum aphan ang hoi ki pipon thu akimi matum lage kacherong pipi tilot toma hansu madhuria dekhial phukon atum henlo lapen matijong ni phai ingkora pho ani akimi bangke thomatum phan ang hoi pachini ponsi KACCM Dr. Tuliram Ranghang MSC tumpen karjo soahir jumi pajir pon Rules 1951 আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ৰুলছ 19 সাব পেৰাগ্ৰাফ 1 মতে আমি 13 এক্সিকিউটিভ বডি সেই এক্সিকিউটিভ বডিটো আমি এজন পূৰণ কৰিব লাগে ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ ঠাইত আমি তিনিজন ফিল আপ কৰা হৈছে কাৰণ দুজনটো আমি ড্ৰপ কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ আমি তিনিজন আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ আমি আকৌ লোৱা হৈছে এজ পাৰ ৰুলছ 19 সাব পেৰাগ্ৰাফ 1 মতে আমি সেইটো গভৰ্ণৰ এপ্ৰুভ কৰা হৈছে গভৰ্ণৰ অনুমোদন দিয়াৰ পিছত গভৰ্ণৰ এছেন দিয়াৰ পিছত আমি আজি তিনিজন আকৌ নতুনকৈ আজি বহালোঁ মধুৰ্য ডিকাল ফুকন কাজে ৰং পিপি বাইদেউ আৰু লগতে আমাৰ তিলোতমা হাসনো এই তিনিজন লোৱা হৈছে দুজনৰ বৰ্তমানলৈকে দিয়া হৈছে কামবুৰা কিলিং আৰু মুকুট মহন্ত লগত দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আমি দিম পাই যাব আজি আবেলি নহ'লে কালি পাই যাব চিন্তা কৰিব নালাগে সেইটোতো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ৰুলছ 19 সাব পেৰাগ্ৰাফ 1 মতে সেইটো দিয়া হৈছে মোক আমাৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহং ছাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ আমাক বিশ্বাস আশ্বাস মানে পাই পেলাই বা যোগ্যতা বুলি দেখি নাৰী সমাজক ওপৰলৈ আসন দি পেলাই বা এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে মোক মনোনীত কৰাৰ বাবে মই বহুত সুখী হৈছোঁ মোৰ সমষ্টিবাসীৰ লগতে মোৰ যিমানখিনি কাৰ্বি আংলংবাসী তেখেতসকলৰ হৈ পেলাই মই অন্তৰৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত ধুনীয়াকৈ কাম কৰি যাম বুলি আশ্বাস দিছোঁ ৰখাই থোৱা বুলি নহয় একচুৱেলি আমাৰ 26টা সমষ্টিৰ 26জনী জিকিছিলে তাৰ পাছত 4জনক নমিনেটেড কৰিছিলে তাৰে ভিতৰৰ পৰা এগৰাকীক কাৰ্যবাহী হিচাপে মনোনীত কৰিলে আৰু আজি পুনৰ প্ৰায় 2.5 বছৰ যোৱাৰ পিছত আমাক কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহং ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব দিছে আৰু তেখেতৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব নিষ্ঠাৰ সততাৰে পালন কৰি যাম
তেখেতে যি আশাৰে আমাক এই দায়িত্ব দিছে আমি সেই আশা পূৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু এই চেগতে পোনপ্ৰথমতে মই ডক্টৰ তুলিয়াম ৰহং ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কুমাৰ কলিতা তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ২.৫ বছৰ যোৱাৰ পিছতো মোক যাতে পুনৰ এই দায়িত্ব দিছে এই দায়িত্ব মই আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনত চৰকাৰখনৰ লগতে মোৰ সমষ্টি তথা পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বিভিন্ন জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ হকে কাম কৰিম শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাবে কাম কৰিম ধন্যবাদ আশাটো এনেকুৱা নহয় যিয়ে দিয়ে নিদিয়ক CM ছাৰে যি দিলেও নিষ্ঠাৰ সততাৰে কাম কৰিম উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিম ভালৰ কাৰণে কাম কৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মিডিয়ালৈ 2 বছৰ বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মই কি ক'ম এতিয়া ছাৰে আমাক মৰম কৰিছে ছাৰে যিটো ভাবিছে চিন্তা কৰিছে সেইটো মতে আমি ভালকৈ এইটো পদটো পাইছোঁ ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে ছাৰলৈ আমাৰ CM ছাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে ধুনীয়াকৈ মানে মিলাব পাৰিছে কোনটো কেনেকুৱা চব মিলাই পেলাই আমাক যিটো দিছে সেইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ছাৰক বিভাগ লৈতো বৰ্তমানটো একো আলোচনা হোৱা নাই বিভাগটো আমাৰ ছাৰেহে গম পাব কাক কি দিব Karbi Anglong pen di Mahasau hemprek aputhak Karbi Anglong di Mahasau Autonomous State Demand Committee atum pen patir pi ponsi kedam tang mati jong ni phai krener cap arni Delhi rong sopi jantar mantara long che song tamlo Bon tala sokachi songdam ke hemprek kapalong dam jia phankali arje ki miatum chingwai soisi Delhi long kachi songdam ke hemprek kapalong jia phankali kijui dam kachi songa phanchot kedam ke bangta aeroplane pen lapen Delhi long ke sangdam ta star hotel along lahaya tangka ke AC tum pen si ki pilo laki kili kachi pahai jia phanchot rada tuma phan kachi paklang hemprek ke hangpu aphanchot hemprek palong bek jia phankali hemprek ke congress tumle ke hailote hemprek ke longbek poposi abarim remsing bepen arbok pon autonomous state ka dam umati ke dami pilo aeroplane pen ke wangi pilo aeroplane pen ke dorami nalo star hotel lasi paklang chormati arje kemi tu ching wai po latum si ha hemprek ka hang pudami latum ke dak Karbi Anglong rat pan pamanghu po election hut bhut lo nei po phansi lahaya kam mangklem cho ako jokle damo non bange jokle hemprek hang dam pusita tangka ki pige Karbi Anglong autonomous council CM mati tuliram rong hai si Karbi dorbar tumle dam punon kanchasti kom tum dam jokle dam pusita hedi alang si tangka pi lasi ladake lage hemprek pelongi aphan kachi song dam ali kache pe klangdam ki juidam kache song lage lasi ahok ha ka bangke nilitum congress party pensil nilitum che song lo lapen hemprek nilitum wan begi tangti pinia birta ke la pansikang toning la dome thakme kurwang thu